Ghana for muntie me yi pa. Sofo bi wo krumu e fenin kokubofo. Kokubofo me pese ene me ma wo te wo se ufiri se unyame na wota wachi a na ma wudi nkrofo bone no saa nyame no se wagya wachi dia ebe yakope ade fufuro bi ye na emum no enya wadwen se ubeyisu different method e de biti nkrofo first na ye tiase na ye no no yen kan wasem ya dadwene mu et follower hu se wo ye kuhwini kokubofo onka no kre the reason when tell am kasa se mu se me nimu nso ni me bet masa me follow pa why you hu kwese na tatwene ana wo dada nkofo why you hu adada ntoma always be a no kokubofo person o yusu na dwen e de giga na fusika e free nsem. Abusuya TikTok abia edin a owo TikTok no odi njuma e wo TikTok no eye at TK6474 eno any edin a odi wo TikTok wo na papa yi e kire se watena se adwemu ahwade bi din ye hu se kwakubofo eye nipa bi a opese odi Ghanafo adwen edi agro na se wo no ti ase de ompne e makwakubofo emfa Ghanafo adwen eni agro wo kwan opese odi fa so no eso wo kire se kwakubofo eba afoforo ne hu se ne na okane nsem esifra se ne na wo kira baifo esifra se ne na odi ne dwuma ene afode akese a na wo bo papa yi e kire se ne nyina no na kwakubofo e de na adwene edidi amanfo ho a obu amanfo bukata efa so na wo hu se tumi a na ebo na chidom a odidi dwuma no papa yi e kire se kwakubofo hu se sa tumi no efri na chi edeko enu ti se wadane ne ho se han bofo eno be so osan de sa strategy no eba ebu Ghanafo fa so asa wo no ti asi obebie Ghanafo ani ewo ho amomo hu se kwakubofo na yetudi na chi eboje ne so no onye nyame nipa ye mom suman bi ena kan ho wode ye adwuma papa yi kra ko so ka kire se kwakubofo pa onni mienu mra no mo fadua ento so ne nipa ebenya no Ghanafo muntie me yi pa. Sofo bi wo krumu e fenin kokubofo me pese ene me ma wo te wo se ufiri se unyame na wota wachi a na ma wudi nkrofo bone no saa nyame no se wagya wachi dia ebe yakope ade fufuro bi ye na emum no enya wadwen se ubeyisu different method e de biti nkrofo first na ye tiase na ye no no yen kan wasem ya dadwene mu et follower hu se wo ye kuhwini kokubofo onka no kre the reason when tell am kasa se mu se me nimu nso ni me bet masa me follow pa why you hu kwese na tatwene ana wo dada nkofo why you hu adada ntoma always be a no kokubofo person o yusu na dwen e de giga na fusika e free nsem e free e omonsem ba ye mu bi no ene ye be ma wo to adadi ama Ghanafo hu se woni ema na wo ya wo krem hu so yo sofo no obro nsam na kasa wo de tu minima wo no hu se wo yo trofo wo ye kuhwini enti ene na wo te wo no nsem a se bi prebiasa o kama Ghanafo tu di wachi ema wo mopo ema wo no oji o musika eye ohun ye toto ka se cheche nkrofo bi no mfiri se bi producer wo sika no ene utumi na ba wiye enti ene no umpese amafo be hu se wasoro ni beguru enti no wa start aye ohun se bi producer wo ye the pastor motivation sa baburu mu nsem na wo no una se ese o kenkan quotation de cheche nkrofo no sa ne mani na ne obronsam na obo pa no wo se ko yikohwini intene waya won se wo ye motivation pastor I say wo tufu masa wo ye jimifo enna me ni wo kase azafo asori omo Ghana nyanene omutu atwi ena wonti omunka biem ebi ni kokubofo wa atwi na de biti Ghanafo no
da so di wachi no yam bri mu me say me ntwema wo biam da me this is the time I have to wake up and tell those people say omu ne ka o magana kwa no yenya sebe nkoso no because asofo na sebe impede so most of them no omu no di nuro na ya sore eni ntiritem bia na omu chante egu yeso edi sika egi ye man sika na me amiti we say masa me kam papa na me ma ben kra se ho ma be wo nyakopon so omo me se me ma ben kokubofo ene de oboso che ganafo se unim nyansa se ganafo 30 million no ana ganafo 32 million enti wo no waja baabo na to ebe motivate yen se be ganafo ntio na motivation be na wo no botum ye to ganafo fo abra se be peduasa ye hye o makwa no entumi anwi peye na me ana am pity for those people no mudi wache no ene waya hu se be peduasa a se otufo wote wa no kofa obi legendifo bi omo magidi bi asem e dia bata babro no ho na wo use psychology bi na office ganafo no etio because oni munyansa ni nane ya gogadre ena me no kasai ganafo muntemie kokubofo epese kire ganafo se for now no otufo ema ganafo aganya bone na enso no sa motivation o de magana for no bibi di akire muntie ne ye wo ye gana ni na se okokokubofo asori a muoni na no hu se crash na ote wo no obronsam na obo ne pa no de nyankoma de didi nsamfo no obronsam na sana wagini tumi afiri nsam because wo hu se on kan kre sabi ye te o mayim kura no okokonfo na se konfo no wo jana chiwade a won tumi anyi na chiwade amana wo ja wo chibie nti ene kokubofo wote wo no bible manka say preach no ontumi preach bio what I say we kum chacha we dey wi osifa ekopon hia no me kum chacha bi tieni power OKFM because nisem okan na otumi se nyansa wo kum chacha ni nipa me tieni pa I would prefer to listen to kum chacha more than kokubofo your man onipa bia se bi pesa Ghana for bu ye localizing because oni nipa kokubofo ene de obeka check na for say ene na wo wote wo no sisia no bible mu se mo agya na emom no wada na motivation pastor utufo uye futu ni sabi sia no uye sa suafo ni bi uye kwasea ye antikro mu ya ana oni obi nim enya abanda oni obi nim nya problem ema sabi mo ye mu fipoto na sabi Kristo ni pepe sofo papa ben na sabi preduasa obegira bonte edidi nyonko atem itira mekanise gana fo momo ni na ho odi nuro na adada mo kokubofo etumi nka kire me kosi tribu akodua me asantini sebe those time no ya sorry na eye nyakopon di ne no ya sorry opa mu ye modua se wa nanya manosoa wonu de tema ni abro no eye mi ya se wache da tsena se ekuche ne ho te sebe oha bofo bi a o sa dada ganafo ede o makọ nsopim onu ne kwase empedi sana sabi previous office oni munya sase ganafo 30 million no onu ama na yire tia brochire ana o gidi sika free mu a no da sene ne yire mo jimi papa omudi kokubofo chi na omu ya jimifo me ka kire mo munim nyansa yanya mo den asena Ghana sabi previous ti mamufo no mo hwe nyansa se asofo no bi se kokubofo ya kronfo busa ho se eye den na fedie wa change this lifestyle eye den man pass man wo hu se asofo ni bia beji tumi na den afiri nsam adam mo ne asofo no hu bia beji tumi afiri nsam enti na o te osisi ye wada na hu motivation pastor ana obetra TV so a ana se obeka yin fasem obeka politicians na siya meni wo kasei kokubofo about abeka kirega na fo se ye wo hini bi wo doma asa o hino oye hard judge oye very hard judge wa ko school obo so se doma hini no kana sele na sa doma hini asa bi producer waye ne ko du besie yi doma hini to me edin sa atoto eye fom eyi gatem otufo do nyimi no aye sa o otufo owo no nko a enti ne fo so oye kin no what I say na me ne ma mani abere ye wo na dwi no so yusu magana fo no uyo obi a utie kokubofo asisi no wa na ho sesemi otufo enti wote wa badwin se o krachi o kenya sasem
eye krono mu nyansa ana o ede o ye no nti we agene ne so we wadwen se wo hye ni papa se kokubofo nti o kasa mo watia mo onya futu a me kam papa na ebe yanka janachidie because onu ankasa no tumi na obonsam de man se ofan chame gana fo ma gana fo ni nachi no obonsam kasa won so oyo kronfo ekukwini nti wo janachidie ana wo obi ni mu na ana so fo mbe chante sasa ne fo azan so fo ye mu ba gana o mu ba nkene no mo to atwi asade fo so fo ye mu ba abegu nkan ama ne Ghana atete se kontebeli nane efro omo nyansa efri nyansa kokubofo ni bi na emum ahode na ope na mi busale se oti ahode na se ohwere won kwan kokubofo efa so be na benya wo opa ka kire me se wasoro oye no se bi producer eye true heart ana wan kase na oti wo no nyankopon pa na de yaduma kokubofo oboa me no ye kebe bodua se wo umebie wanon ka se wotumi die na odi adwuma na free bonsam obetra ko mu ya dan kranfo momotwa asase dia ama ya ka kire se oyo ohene uluma ehina sabi o kristoni ene bonsam omutwaka ene waya wo se obada dan tofo me ma wo na daga na fo bie mu da me monitor wo se bia obebeka bia efi ne ko me monitor o kan ma be plow eye de no sofo ene de esi aka wo pese oyo on politician wada na ho se oyo police eye story gibi na kokubofo yuso enti wo obi a wo yenyansani a mentie no because ni bi wadi Ghana fo emani bia bon ena me ni wuti sakrachi otiwe oni agrada nya problem oni obi ni manya problem na o sebi producer enya beye ni konfo eni adadada mo ne honhom edimochi a mbotu na Ghana fo adwene ena fo bi na agimi na sebi producer omu nsua bible yi enti ombedi kwase prince kokubofo achi kokubofo me say I dare you so wo free say yakopon no a wo som no a true man of the God na wo som na bra beka chem anya sadia me dey tell you say obonsam no kwa odi wachi kwa no wagya wachi die nti ato sese bi producer oboye futusem amaganafo eno de ye ni dada enyo na be kire nyansa we know more than you ti na meka kire wa no Entebusuya TK video no ene yakwa akwohwe na Ghana fo se TK nti na nto ne se kwakubofo na yenim no no onye bayira abrewa na adwo odin pa enu nti se waya wadwen se wodi wani besi kwakubofo so a ono yen kanu fa emudi ono so beba bema mu aye sene ya wo hwehwe no pepepe se ya trending so na ope na enu nti we bobofo di na dia trendi a ibi musu se emabofo kra MP attention emfa ma na ebia na nipa we no eye trend bi na ope na nti wabobofo di se ne nim se bofo di de obo a obe trend wabobofo di ama ne ba be trendi entebusuya we na se eye bifu bi a ebo no ho eba ye be baby susan ode bode hono ebefa emare fi se boja comment e wase wo wie ni sana fi o de subscribe button no aka ho no emi abia on so sa no upload video no sa ebetimi aka uko Facebook nso a e ho so ye too much ya no like no wa share wo ho so e de amame makra